wathi angithi usibonile usigcinile isitha sempilo yakho. Siyawuzonda nje uqala umthandazo. Yezwa? Siyawuzonda umthandazo. Asifuni uthandazo. Asifuni uthandazo. That is why ey'ntweni zonke ozenzayo into ihlaselwa kakhulu kwenza umthandazo. Hallelujah. Ubona umuntu umthandazo uhlaselwa, ubona umuntu ungathandazi. Okay. Lento ungathandazi it's a sign ukuthi uhlaselwa empilweni Umthandazo. hayi ukuthi wena usathane ngena unyaka. Lento nje ethi umuntu uyathandaza ingavumi. Amen. Amen. Lento ethi umuntu uyathandaza ingavumi. Amen. Amen. Uvume wenze zonke izinto. Hallelujah. Noma ufuna imali komshonisa uvume ekuseni uvume. Amen. 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 Kodwa iqala umthandazo. Yezwa? Amen. Lento engavumi uthandaze. It's a sign that you are under attack. Yini ongayenza uma kuhlaselwa impilo yakho yomthandazo? Ukuthandaza. Okay. Hayi phela ngoba kuhlasela impilo Umthandazo. ukwenza njani? Uyathandaza. Force yourself to pray. Amen. Amen. Ziphoqe. Amen. Amen. Ngoba lento engafuni uthandaze ayingenanga ngonyaka ikuwena. Okay. Okay. Yezwa? Amen. Ikuwena lento engafuni Umthandazo. makufona umuntu exoxela indaba zabantu uyixoxa uzazi zonke. Amen. Kodwa impilo yakho nje ishayela umusefanele uthandaza. Amen. 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 Ayishayeli makudliwa. Amen. Amen. Makudliwa nje kuthiwa akasiphume siyodlelana njengabantu. Ungene phansi umuntu kwi. Usheshe usufike uyodla. Kodwa ngemakho uyathandaza. Amen. Amen. Ikholwa malizojama libe endleleni. Isayini esobala ukuhlaselwa kwempilo yonke. Umthandazo. Umthandazo. Mayisihlasela ngempela awunqeni ukuthi ufike emthandazo kodwa ungathandazi. Awunizwa kodwa kuthini. Ufike lapho Umthandazo. kodwa umenziyani? Umthandazo. Ungathandazeki sewufikile. Ufike phakathi kwabantu Abathandaza. bathandaza ulalele bona. Wena ujama nje umathandaza. Ihlasela impilo yakho. Hallelujah. Ihlasela. And indlela isitha ngiyabuzwa nje. Amen. Enye 11 lesikhuluma ngayo ye-fasting. Fasting and prayer it's another level. Okay. Ngisakhuluma kwi-elementary level uthandaza. Amen. 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 Ukuthi kungavumi nje wenze njani? Umthandazo. Uthandaza. Uhlala nabantu abathandaza amakamereni umithu leyo. Ungavumi. Amen. Amen. Uzusho ngisho uyakumfundisa ukuthi yazi akavumi nje ngithandaza. Akungona. Mangibuza ngithi kodwa kuyavuma ungihlukele. Kodwa nje into okuyona umthandazo. Amen. Amen. Yezwa la? Mawusuhlaselwa ekutheni uvalele imali. Appetite. Uma kwaba nayo appetite. It's a sign to umzimba wakho under attack. Okay. Umzimba wakho under attack. That is why ngisho abagulayo bexaba ngokudla. Kuthiwa idla phela konizothola Amandla. ngoba isifo sithola amandla mawungadli. Anizwa kodwa. Ngisho in the physical isifo sithola amandla mawunjani? Uma ungathandazi usathatha uthola amandla. Uthola amandla mawungathandazi. Into edala usathatha angafuni uthandaza ngoba uyazi ukuthi ikholo elithandaza noma ngalihlasela lizoqoba. Anizwa kodwa. Ngisho njani? Ngoba lidlile. Line relationship noNkulunkulu. Usathane uyayikhiya
emakhonweni uhambe uphethe igidi ufika khona umthandazo yezwa yeah sibonile la sike sabona la ukuthi ngisho ethini yaseyideni wavulovala wathi umqala wangathandaza ukugcina wathandaza umahluko phakathi kwabilo oqala akathandaza le ifika nje ivele ifikele umuntu oyihlale Bileke umthandazo manje yahlasela utshela mina forget about any other thing impilo yomthandazo iBhayibheli incwadi yeZenzo chapter 9 asizuyifunda basiyathandaza manje sifuna ukuvala prayer yethu incwadi yeZenzo chapter 9 isifundisa ukuthi uSaul evuka emgaqweni la abantu khona ukukhanya bavaleka amehlo lithi izivuka ungene ngamaseko uzotshela khona ufanele into yokuqala elithi iBhayibheli uma sekhuluma ngoAnaniya uthi uSaul loyo uyathandaza usho ukuthi into yokuqala before ashumayele waqala wenze njani abazalwane ngiyakhuluma engakavuleki amehlo into esilimazayo abantu abavuleka amehlo okubhekiswa kakhulu abazange bathandaza into edala uPaul abe powerful wakhe ale wagroundwa emthandazweni before bisukuyoshumayela mthandazo uma ungathandazeki you are under attack inetho fethu ngibeke lamazwi konzwa khumbula ukuthi uma ube bangathandazeka expect the worst uma kwaqala kwavala umthandazo lindele ukuthi kuza imbokodo and lezo imbokodo ngeke ube nawo amandla okusithwala ngoba kuvaleke umthandazo Amen. La umthandazo yinako uJesu umefundisa ethi kufanele umuntu uLuke chapter 18 abantu kumele bakhuleke bangaphezi bangadangani yezwa okushuthi wayazi kontedanganisayo la uthandaza kontedanganisayo usathana ukulinde kontedanganisa medanganisa wenze into retire emkhulekweni kodwa uthi uJesu kumelwe hayi there is no other option kumelwe ukuba abantu bakhuleke bangadangani bakhuleke isikhathi sonke bangadangani uma wabona kufika ukudangana emkhulekweni you are under attack emva kwalokho uzogila imihlobo anizwa emva kwalokho usathana uzogilisa ukuthola lula vele uthakathaka kana wavala indawo yomthandazo la emthandazweni kuba khona that's the first degree kodwa sibona uJesu embula ukuthi kukhona izinto noma ungazilwa ngumkhuleko ongeke uyinqobe esifune ngathi ungawuthaka hayibo esifune ngathi ungawuthaka kusho ukuthi noma kukhona abantu abathandazayo abahlulwa bethandaza ayiqale phansi ngithi kukhona abantu abahlulwa ngoba babathandaza bese bakhona igeke ehlulwa ithandaza kodwa bona ukuthi khona isithawa abangasifaki hayibo wafika lo nkosi weGreek ke ekhuleko wafika wathi bafundi bakaJesu babevele bethandaza abafundi bakaJesu abantu ubaletha ngoba kuyathanda haleluya wayesethi ke ayilethela umntwana wami ukhwelwe amadimoni kanje basebemthatha bemthithini bethandaza luthi demon idimoni bangathi liyabakhonkozela labakhonkozela bethanda haleluya uma sekufika uJesu ukulonkosikazi uma imduzo ukuyangena uJambo sinamhlanje kade kumlethe laba abahluleka usho nabathandazayo ukhona igenge ehluleka ithandaza kodwa engafundile ukufaka isithando wayesethi uJesu hayi mama bayakena ngasese bethi kwenziwe yini thina sithandaza kodwa ledimoni lingaphumi kwenziwe yini wayesethi hayi lenhlobo lenhlobo awusho mafela ukuthi lenhlobo
awunenhlobo lenhlobo le ngoba awuyazi inhlobo ebambile le nhlobo ebambile sewuthandaze ayilungi so yile nhlobo uJesu ayikhuluma ngayo wathi lo hlobo lwedimoni aliphume uma ungawuthaba umthandazo nokusila ukudla manje kusho ukuthi masesifike ekuzileni ukudla sesifana nabantu sesifana ne-flight esisuka in the airport asifani futhi ne-flight esakhuphuka sifana naleya flight othi uma usufike phezulu kwi-latitude ezohamba kuyo bese kuvele kucisha amalambu okufasa amabhande kuthiwa seningawaphumula amabhande nihlale ni-relax and enjoy the flight and enjoy the flight la bekusahamba khona bekusekhona ugugugu kodwa senifike la sikhona e-fasting there is nothing alikho idemon elingeke ligobe alikho into engeke igobe in your life that is why usathane eyihlaselela ngani i-fasting yakho njengoba wadla ngosuku lokuqala wadla ngolwesibili wadla ngolwesithathu wadla ngolwaka-4 wadla ngolwaka-5 wadla ngolwaka-6 wadla namhlanje uvuke wadla ama-conference njengokubuza kuyezwakala kodwa angithi manje usathane ufuna ukugcina uphansi kokucindezelo lwakhe ufuna ukugcina uphansi kokucindezelo lwakhe ngoba that is the highest form uma sekufike la ofasta khona ngiyezwakala zona uthandaze kusho ukuthi alisekho idimoni ngoba uthe aliphume lo awuyezwakala basala sesihlongolozela wakuthiwa aphuma anizwa kodwa basala nje lento engaphumile izophuma manje nje lento engaphumile izophuma namhlanje basala njengoba sisindisiwe asifani kukhona igenge esijoyinele ukusonda nathi kodwa khona abantu abafuna ukuphila the life of Christ abafuna ukuphila la bengahlulwa khona la sikhona sila khona njengoba usibona sitanda nje yabona ngisho umthandazo asitrafish yabona asitrafish umthandazo sithandaza nje ngoba amabhande lawa ama-safety belts esiwakhululile we are enjoying the flight kunama-habits athule kunama-habits athule kunezinto ey'thule abanye zibambe umsila zithuliswa ukuthi we are enjoying the flight. Whenever we call for fasting, yazi uma ungafasteki ungathandazeki you are under attack. You are under attack. And njengoba under attack nje uSathane is trying to keep you under his subjection. uSathane abalisabi ikholo ishumayelana. Ngizwe nje. uSathane abalisabi ikholo njani? Ashumayela sokana ndawo ikholo ishumayela bazi ikholo ishumayela vuka nalivuka khona. Kodwa uSathane ikholo alisabayo elikhulekayo. Yezwa ikholo elikhulekayo. uSathane ulisaba kabi ikholo elikhulekayo. Angadlala ngamakholwa onke ikholo elikhulekayo. Ngoba line-constant fellowship with God. In prayer we fellowship with God. Kunamakholwa enjoy fellowship nabanye abantu. Kodwa they are afraid to fellowship with God. In prayer we fellowship with God. Ngiyayithanda mfundisi le analogy oyisebenzisile. Yokuthi no matter ukuthi phansi ukhonkwe ne-concrete kodwa ithonsi lamanzi elishaya consistent uthi uyafika la kufike kukho umgodi kusimende hayi ukuthi liqala ukushaya usimende usemanzi lishaya usuqinile kodwa liyakwazi ukushaya lize lenze umanga
kodwa uma ufika ubone ukuthi usimende flat yokina kodwa lapho kunomgodi. Light Lo mgodi yitoti. Amanzi as weak as they look, kodwa uma consistent ayakwazi ukuluvula umgodi. Ayakwazi ukuvula umgodi uthi afika ubone ukuthi usimende right kodwa la uvulwe amanzi. Hayi ukuthi ulethe ishizolo nesando yitoti. So a consistent prayer, umthandazo wenziwa njalo, uyawenza umaka. Uyawenza umaka. Uyazwa sana? Uyawenza umaka. Umthandazo kumele ukuba abantu as long umuntu ukuba bakhuleke njalo bangadangani. Amen. Lezinto ke esikhuluma ngazo izinto ezi-under attack in individual lives. Wena ube under attack not to pray, not to fast. And ngifuna uma under attack kulezi zinto umthandazo fasting, what you begin to do, you try and find scriptural excuses not to. Uyawaphula ama-scripture, waphulela ukuthi asapothe lento yakho. Lapho sekuyilevele legoba la khona you find people on Facebook everywhere attacking the fasting. Labantu abayi-attack-ayo hayi ukuthi abantu ababefast, abantu abangabazalwane abahlulwa yi-fasting. Uma uSathane eseqedile seshaywa qeda ngawo ukwenza ukuba ube ummemezeli wokwehluleka. Ukwenza uqala hlule wena. Abesikutshengisa amazwi. Athi hayi sihamba ngefaith, uNkulunkulu nyamaswa yifaith. So lento ye-fasting nje bazalwane yinto engekho ikhona. uJesu mefundisa wathi when you fast, akasho ukuthi if you fast. Ujina ke bahambe bafune izizathu zokuthi bangangeni kule nkonzo esibethi le nkonzo yayihayi before uJesu afe. Kodwa uJesu nesefile usaqeda konke. Usasifastela. Njengoba sesithi Jesu asafasti asenze lutho uyabona so sesihamba ngefasting kaJesu. Fasting like Jesus said, it's home. And firstly, we're all right. Firstly, I said, says I'm fasting like Jesus. I'm trying to like Jesus. Do you know what we shall just enjoy it? No. Matthew chapter 28. Hambani nenzizizwe zonke abafundi nibafundise. Isyllabus esiyifundisayo ekaJesu nibafundise konke nifundise ukukona usifundisa lokho abafundiswe kona. Uma bephuma beyofundisa uJesu esefile akazange alethe ifundo. uJesu ifundo wayilethe saphila bafundise ehleli nabo entabeni. Uthi ke mayiseyahamba uthi ke hambani nibafundise ukugcina konke niyale ngakho ushuthi lokho akufundisa abafundi bakhe kona abasifundisa kona. When you fast, kunamadimoni angelanyakaza. Kunamadimoni angelanyakaza. Ngokuthi lo luhlobo. Utshela wami ngokuhlobo. We've enjoyed ourselves, and you know, fasting in can almost equate to what you tell about what you look. I'm still here. You thought I was going to die? Yeah. And when you say that, you will be like What
Ngiyabalekela umoya wama-excuses entweni emenyezelo. Amen. Umoya othi hayi wena bonke amalikosi. Amen. uNkulunkulu kade engisebenza nje last night engisebenza This kinds of fasting and prayer, it's not just into yethu sonke ndawonye kuphela kodwa into yakho futhi as an individual ukudila nezinto in your own life. Amen. Andibona ngamankosi sinjengembazo mfundisi sinjengembazo uNkulunkulu angakhathali uyilona. So that your ministry, yes, what I'm saying? Yes, what? If I can meet uminsimbi ingaloliwe, uminsimbi ithulu usebenzela kanzima. Usebenzela ngofanele lo ogawulayo agawule ngamandla, kodwa mayiloliwe uthi shu uthi ngiyezwa nje namuntu lokho ngizwa. So that's what God does in our lives. And each and every one of you have said, we are all called to ministry. Sonke sinizelwe kwi-ministry. That's what I'm saying. uNkulunkulu asisebenzise. uNkulunkulu uyasisebenza ukuze asisebenzise. Asiphinde sisho uNkulunkulu uyasisebenza ukuze asisebenzise. uPaul mawubheka indaba yakhe ukuthi uPaul lo imandla uyithwalise kanzima naye usazothwala ngoba uma kube nzima nakuwe nakuba kubiwa nzima ukuze usetshenziswe. Uma usubona uPaul ebhaleni incwadi engaka usetshenziswe. Uma uzwethi ekwakuyinzuzo kimi akubona bonke abasheshayo yena ukuthi bakuyinzuzo kimi ngakushaya indima ngenxa yombazo wayesetshenziswa ekhishwa inkovu ekhishwa lento azitshela ukuthi uyiyo. Amen. Siyabonga uNkulunkulu nasekuseni. God bless you bazalwane. Ngiyacela sisukume sisingene kodwa ngiyathi namhlanje ukuba sonke sihlanganyele kuyo. Thank you, Jesus. Nkosi Hallelujah.
Seni siyathandaza uba ngabe bikhona oyedwa phakathi kwabo osisolayo ukufika kwakhe, uhlala kwakhe kule ndlu ehlanganyela nebandla, akaphume wena umgcwalisile ngoqokolwayo. Siyathandaza egameni likaJesu Kristu abafike begula mabagoduke bephilile, abafike benesingqinamba ezehlukeneyo mabaphume sisonjululile. Siyathandaza egameni likaJesu Kristu bashiye imizi yabo beza kule ndawo, mabangafiki kukhona thina wena ungekho. uNkulunkulu wethu ongcwele, siyathandaza indlu yakho uthe akube yindlu yomkhuleko. Let your peace reign in this house. My God, egameni likaJesu Kristu siyakhuleka umoya ogcwele in the form of oil makahambe phakathi kwethu, ukuba nezinsimbi ezihambisa lenqola zingahudlanga, kodwa sihambe smoothly, lidunyiswe libajazwe igama lakho. Siyabonga baba ekuseni, sikhulekele obaba, sikhulekele omama, sikhulekele intombi ney'nsizwa, sikhulekele abantwana. Isibuso sakhe sibe phezu kwabo, uvele njengoNkulunkulu empilweni yabo. Sikwethembile uNkulunkulu wethu ongcwele, sethembe wena wedwa nje. As a family yaseSoul Samba Ministries siyathandaza Nkosi ukuthi lowo moya wehlisele phakathi kwethu, ukuba singaduki endleleni. Fundisa iqiniso, ngoba uthe iqiniso umuntu uyawulazi, futhi iqiniso liyakusikhulula. Siyabonga baba ukwazi ukuba wena uyiqiniso, wena uyindlela, wena ukuphila. Masiza kuwe, siza kowe iqiniso, nendlu yakho isisekelo seqiniso. Siyabonga baba egameni likaJesu Kristu, thatha udumo uze kuwe, in Jesus mighty name. Hallelujah. For thine is thy kingdom. What angithi usimoni ile usigcini ile embeneza siyabonga angiyazi kahle le ngoma, kodwa anele ngike ngizwe kuthiwa usimoni